ukuthi sisebenza ngokuyikhandla ngoba mhla ngathola ukuthi ngikuthola phi lokhu mhlawumbe ngeke ngenza into kanje ngoba ngiyobe ngazo ukuthi mangisuka la ngiyaphi ngiyothatha lento engiyifunayo ayi ukufika emphakathini ngalendlela engifuna ngayo kodwa mfowethu injani nje mfowethu injabulo kwena mhlambe nongakuphawula nje mfowethu abantu eThekwini ngicabanga ukuthi mhlambe kade wagcina ukufika eThekwini mhlambe wagcina usagida ngala mhlambe itolo lingoshenge komasho ake ngiqamba manga ngijabule uyangibona nawe noma ngingakaze ke ngifike kulezo itoro ngizofika nethi nje abantu bala eThekwini ngiyabathanda kakhulu ngingasho ukuthi ezindawo ngibathanda kodwa nje la eThekwini mfowethu basupporta kakhulu ngiyafisa futhi baqhubeke qhubeka ke siya sinibone lapha lincokola lapha nofoka khuba lapha egodlele ngiyakhumbula nje epostini yasesekuseni kade futhi egadla futhi ngahleka nje mfowethu abantu badideka abantu ukuthi ngempela ngabe umdlalo noma yini mfowethu awucacise nje ukuthi kwenzakalani ake sishiye leya ake ngime anginayo impendulo yalapha angiyeke nje lapha anginayo impendulo yaqola ngithi